dia turhinde. Mijn naam is Jeroen van der Speel, ik ben een fysiotherapeut en yoga instructor. Muito kumikasa Nanel Cruz, ik ben een ergotherapeut en ik ben een instructor para nos companhia te chama Transition to Health. Nos companhia Transition to Health, dat doen we guia eigenlijk para cambiar o estilo de vida, o estilo de vida mais saudável. Ok, agora eu quero começar com les de yoga. Nós estamos começando com um breathing exercise. E breathing exercise está muito bom para começar para calmar o momento, para dar mais focus e para baixar stress. Isso é muito importante na temporada aqui. Nós vamos começar. Het chama alternate nostril breathing. Você vai sentar riba um stoel, wachtame sentar riba vloer. Você usando o mandrechi. Dus o indexvinger e o middelvinger e você press em lugar net para dentro do wenkbrauw. Kijk, nós daarbij halen, nós halen roceia na banda direita, dus o duim está los. Nós cera todos, nós wanta roceia e nós supla na banda links. Dus laga o ringvinger los. Hala roceia na mesma banda, cera todos e supla na outra banda. Een beetje explicação de alternate nostril breathing. Alternate nostril breathing, laat ik visa, é hobby bom para calma e é hobby bom também para balançar os dois hemisferen, os dois partes do cérebro. Dus é eigenlijk balançar as duas partes, dus parte está links está um pouquinho mais racional, pensa, e outra está um pouquinho mais emocional ou criativo. E zij está para balançar as duas hemisferen. Ja? Dus dan gaan ze 3 rondes. Dus pouco a pouco, hala você na banda direita, cera todos, supla na banda robes. Hala você na banda robes, cera todos, supla na banda direita. Ja, 2 rondes mais. O portamos cera boa, hala você. O ovo será por focus mais. Supla na outra banda. Hala você na mesma banda. Cera todos, supla na outra banda. Último, hala você na banda direita. Cera todos, supla na banda robes. Hala você na banda robes. Wanta roceia e supla na outra banda. Ok. Nós vamos continuar. Nós vamos parar. Vou pôr hashi, by the way, também exercício cinta. Não vou pôr cinta. Nós vamos eigenlijk hashi exercício para o ribchi, para o longen, para o pulmão melhorar, funcionar mais melhor. Dus o peito abaixo do heup, bota cera, bota dedo de outro, bota hala roceia, bota recto curva, als je curva mais largo, e nós também na banda, e supla. Ja, ora bota stretch, bota supla. Hala roceia e supla. Meneer Nanel te hasi, por hasi saki também, cinta. Ora tem problema com balans. Ja, dus hala roceia, ora bota strek o mes uit, arriba, e supla ora bota bij na banda. Pouco a pouco sinti stretch na banda di lomba. Ok, als je viaja mais, hala roceia, supla, outra banda. E altrove, hala roceia e supla. Ok, seguinte, nós gaan ze al voor-achterwaartse beweging, dus nós gaan ze zijwaarts beweging kaba, e daarbij bira mi curva, assim,
Nós também cubo cachete na o pecho, o mandilanti, bota hashi volume tiki maneira rond, assim, né? O abau. E agora nós tá halroseia. Pecho dilanti, spray bodaim boderenan, wak arriba, halroseia, profundo e supla. Por baixo do schouder, no tens do schouder. Dus halroseia e supla. Ok, um viaja mais. Halroseia, spray bodaim boderenan, wak arriba e supla. Ok, perfect. Ok, seguinte. Nós estamos gewoon paren aan het roben, via above heup. En nós daarbij draaien bij lomba. Bij een man para trás, outro man naar de schouder. En nós draaien. Ver un rato, 2, 3. Haas je outro banda. 1, 2, 3. Supla, ora botar draai. Just relax en lomba. Doe wat wakker op de schouder. Ok, 2 más. Último. Ok, en relax. Just maar relax op schouder aan. E lomba. Dus daarbij al bij schouder mis. Dus dan haast je circulo. Dus elleboog bij die lanti. Om man riba op schouder. En dus de halroseia. Bij kubo elleboog full arriba. E supla ora bajo elleboog. Dus halroseia. E supla. Haz un cerco completamente. Dus haz un cerco grande. Los por schouder. Sinti je stretch naar de schouder. Halroseia, arriba. E mitad circo. Oda supla. Ja, viaja más, halroseia e supla. Ok, perfect. Bom, dus spreid het dopie een tiki mas, wanneer we portaan bij wanneer cinta, door gewoon just spreid het die. Dus daarbij ku un man derechi baja e outro man bij arriba. Strek e full e banda robes, full e banda e. Ja, dus de stretch. Dus outro man daarbij full abau e wak dilanti. Daarmee een ribspreiding. Just aguante un rato. No rosea, pero aguante en posición. Sigue halroseia sempre. Dus halroseia trobe. Rek full e banda aqui pro me. E vai na banda. De stretch e lomba, bo schouder. Spreid bo ribje. Ok, dus dan ga je viaja cada banda. Mas halroseia, rek banda, supla. En relax. Viaja más, halroseia. E supla. Ok, perfect. Hoppie bom. Ok, relax. Ok, siguiente. Tem eigenlijk dos uitvoering die ik keer demonstrar. A child pose modification, tá assim, né? Você vai depois, não, vou pôr esse exercício, vou pôr o stoel um tiki na banda, vou também com o mandilanti. Ja? Ok, in modification, Nanel erbij demonstrar, ora tem problema com rodilha, sei que hoping mais suave para a rodilha, então de outra maneira assim, tá? E também você sente stretch na lomba e na schouder. Ok,
De uitvoering tiki mas duro pa rodia, buta bai kubu mandi lanti. Baha boca bes. Bo heup de kede arriba rodia. Ja? Ora. Bopor haasi saki e full chalpos. Bota meneer Sinta, riba chang chang. De chang chang riba hilchi, kemen. En bota bai kubu mandi lanti. Daar saki da sumas avansa. Ja? Of bota haasi asina. O man bij die lanti, e bo heup de keda riba rodia. E outra uitvoering na nelta haasi, ora buti open problemen com rodia, bono pot press riba rodia. Oké, just wanta, relax por schouder, nagabo braça, descansar riba vloer, nagabo cabeça, descansar riba vloer, sinti a stretch, por alle parte arriba, nabo lomba, bading bo schouderblad, na banden die bo schouder, bouw e cocodek. Oké, I will relax. En nos erbij, I will pa Sphinx. Sphinx de asina. Bo elleboog above mijn schouder. Ik moet erbij arriba. Bij extension. Bo por hansi asina. Bo extend. Go back. Sakita is Sphinx. Ora keer mas stretch, sakita eigenlijk zo mas suave, upo hasi e cobra também, bota bij kubu man, abau riba vloer, elleboog padding, e bota rek e lomba. Sakita hopi mas avança. Ja, dus e cobra, asina, of Sphinx. Sphinx staat tegen mas suave pabo lomba. Pulba hisa boca bes, beetje di lanti, o manta straight, o elleboog da straight, un angolo di 90 graden, braccia di lanti. Ok, nog steeds viaja más. Chalpos modificar. Viaja más. De sinti stretch naar de schouder, naar de lomba, voor alle parti arriba. Sempre halorosea, sigi halorosea, no wanta rosea. Sinti stretch. Ok, ultimo. Vai a trovare na Sphinx of e cobra. Undina. E cobra, Sakita is Sphinx. Die cobra, dat is. Baha bo heup, elleboog padding, beetje di lanti, wakari. Alright. Hoppie-bom. Zit eigenlijk in finaal die nos les, dus promeles di yoga. Te espero vos gusta el les. Otro semana nos hace diferente style di yoga. Y te quiero vos gusta. Ora bota bij riba nos Facebook page Transition to Health. Wo ha je mas information over riba nos website www.transitiontohealth.com. Als je dankie. Namaste.